I pozdrav svima ljudi, dovršiš jedan video. Danas ti kao što možete vidjeti reagovat ćemo na klip hejtera ili ti grifera. Na YouTube vidjet ćete zapravo kako to sve izgleda, ali da je obavezno pre početka klipa postite tips and tricks video, znači imate u opisu, snimio sam novi video na tips and tricks kanalu, tako da obavezno tamo lupite like i subscribe na njihov kanal. I ako želite vidjeti još, obavezno pišite u komentarima tamo što želite da vidite. Također obavezno lupite like na ovaj video, subscribe, imate kanal mlađeg brata u opisu, na Instagramu Sin27, _tips.lt. Pozdrav sve članove, možete postati član za samo pola evra. I također, ako želite da mi pomognete, koristite kod Sin u item shopu, popuno je besplatno i samo je 4 slova. Sad ljudi, tim rečenim, pređemo u klip. I ljudi, evo nas na YouTube-u, kao što možete vidjeti, ukucali smo Sin27. I sad ovdje vidite samo moje live streamove, ovo ono, ljudi, tips and tricks video, obavezno to pogledajte. I vidite Miss Beats, prankovi, ovo ono. E pa, ako odete u filterse i stavite rating, izaći vam videi o tome što ste tražili samo od manjih kanala. I kao što možete YouTube ima par kanala. I zapravo, ovo sam naišao Zodex vs Sin27. Ja sam gledao kao VTF vs šta. Nikad nisam igrao ovog lika, ne znam, u ime, nikad nisam vidio njegovo ime, otkud, kad smo igrali, na koje sam mislim možda kao Valen ili nešto. I pogledajte ovo, on je ljudi zapravo grifer u mojim customima. Znači možete vidjeti, on je to više puta radio, znači prije 4 dana, prije 2 dana, on je redovan grifer. Kad uđemo na kanal, sad ćemo da vidimo. Znači kad uđemo na kanal, ovdje on stavlja dosta stvari. Vidite, on stavi Fortnite, Live Balkan Giveaway i vid Sin27. Ko da sam ja s njim, ko da zajedno streamujemo, a nemam veze s njim, ne znam ni ko je ovaj lik. I evo vidite, ja sam ovdje ušao ovaj klip, Sin vs Zodex, samo sam na thumbnailu vidio kako je mene ubio. Piše Eliminated by Zodex i nas dvojice tu kao nerviramo se ili šta već, kao oh my god. Tako da, hajmo sad uđemo u ovaj klip i da vidimo, ako ne znate, mislim on jeste grifer, ako nešto znači grifer, to vam je neko ko uništava, naprimjer, mi krenemo fashion show i on uđe u pobije pola ljudi, naprimjer, to je grifer. Tako da, hajmo da vidimo sad što je on ovdje radio. Znači, vidjet ćemo sad na full screen. Ono, kvalitet kao prvo, lig, brat, ne znam da li je mogo loši kvalitet da snimi i monitor mu sranje i telefon sranje ili što čime god snima. I evo, ona sad ubije. Vidim mi sad njega report, zašto onako kada se neko ljudi ubije, onako, rekli smo nema puci naravno. I ona se ubije, onda sam ga naravno reportao. Dobro, se ovdje skipamo. Ne mogu da vidim, naravno ljudi, defaultera najveći, znači ljudi, nemam ja nikakav problem s defaultovima. Ako ste vi ljudi default, on nema nikakav problem, ali ako se default i ulazite tako grif, mislim vidim ima on ovaj backpack iz Battle Pass, ali dalje ljudi. Vidite neki brat, neko malo dete uplatila jednom V-Buckse i nešto se gubi, mi sad tu neki specijalni lik ako me ubije na streamu. I kao što možete vidite, čuti sve re, znači lik nije ni reč progovorio. Dobro, da vidimo dalje šta još on to ima, kad me još grifo. Znači da vidimo da li ima još negdje Sin27, sad ćemo ići samo ovako, pretražimo Sin27. I, ok, nećemo Sin27, samo Sini. I on je napravio 11 klipova meni, 11 klipova. Znači vidite ovo. Neka se javi Sin27, šta ovo treba, znači ne znam. Ja ljudi, mislim on, griferi većinom vremena samo fanovi jako veliki, onda samo žele neko da dobiju kao pažnju, razumijete, da ih ja neko skontam, da oni postoje. Ali ovo stvarno nije najbolji način da to uredite, ono, ako ste grifer stvarno. Možete da onako dobro stream snajpujete, na primjer, da dođete kod njega i da mu date push. Da, na primjer, mnogo bi vas ljudi više zapamtili, mnogo bi bilo srećniji da vi donesete, na primjer, igramo fast show, vi donesete meni grappler i Scar, na primjer, onako da mi pomognete. To bi mnogo bilo bolje, a ne ovako dođete i izgrifate, to je baš seljački vid, ako sada ovdje će vjerojatno dobiti puno dislajkova i sve to, ali mislim sam je tražio. Evo ovdje mu čak čuje glas, mislim već vidimo neko dete ima manje od 30 godina 100%. Live Balkan, Nije što da kaže. Fortnite, Balkan. Ok, onda ne može ni da priča lik. Skeniraj nuba. Se ne znam da li je ovo kod nas u kasnijima ili šta se ovdje dešava. Ajde vidimo što ovo on govori iz Zodexa Sin27. Znači drugi deo. Da vidimo što ovdje ima da kaže. Ok, VTF intro neki kao skin ono podeti intro sa YouTube-a. Evo ga. Krene me puca. Ne znam da li sam ovo ja ili neko drugi, ali ovo su ja mislim bili builder, znači gradili smo nešto jer vidim imamo 23 čovjeka ili možda bili čak i fast show. Idemo sad da će ovdje uspjeti da mu ubije. Naravno ljudi ima ping, zašto? Zato ljudi igramo na okeani, da bi njima bilo teže. On lik naprijed sam mnogo teže da igra jer smo na okeani nego na Evropi, tako da hajmo da vidimo sada kako će ovdje završi. Da će mene ovdje ubiti, da ili ne? Ili koga već? Koga već ovdje opet gadi, nemam pojma.
Lik uzme bukvalno loot, uzme se, vidi ovo. Ovo ljudi, ovo je najgore stvar. Kada grifate, to jest kad ne grifate, nego kad neko grifa i kada bace puške, onda misli kao da ih ja neće ubiti. Brate, ako si već krenuo da grifaš, šta onda, mislim ono, šta predstavlja, brate, ako si već zeznuo, nemaš sad da povratiš to što si grifa, vidite, on sad tu meni kao govori čučkao, on je dobar, znaš kao da ga ne pucamo, i vidi sad opet pokupio. Znači ovo je onako najkidarskije, vidite 1 HP ima, onako najkidarskije ponašanje ikada, bukvalno. 50 HP-a ima lik. Vidimo sad, mislim da se sad sećam ovog, ja sam njega tu pucao. Pucam ga raketu, mislim da sam imao grappler. Mislim da sam imao čak i grappler, obukalno bilo pre 1-2 dana. Sad ne znam, i vidite odmah live game. Odmah live game da mi njega ne bi mogli reportamo. Ljudi, ako izlazite iz gamea dalje možda da se reportamo tako da ovaj lik je reportan. I nadam da će dobiti ban uskoro. I se evo ga, on odmah live game, znači odmah se on se usro, ubio me, live game i usro. Mislim da sam to bio ja. Da, mislim da sam to bio ja. Da, grappler i sve to, mislim da sam čak bio low, zašto hitom je znako samo jednom. I umr sam, znači lik je ključan, imao smo da ne bi mogli ispražiti online streamu. Lik je sve uradio samo da bi mogao da se odbrani od hejta, a na YouTube stavi kako mu ubija. Znači, ovo ja stvarno nemam reći za ovakve ljude, to jest nije čak ni čovjek, ono neko malo dete, nemam pojma šta radi. Znači eto, on je ta 2 klipa dobio ono 50 pregleda, baš koliko mu se isplatilo, pogled 23 pregleda, 19 pregleda. Ne znam koliko on isplatili jer sad će dobiti hejta, sigurno, znači sigurno ljudi, iskreno to je zaslužio kada već stavlja klipove kako grifa, kada već dolazi uništava svima game. Mislim, bukvalno mu je svaki video 100%. Da, stavlja ove item shopove i stavlja kako sa mnom igra, vidite ovo, disu, ne znam, pravit će možda ovaj lik diss track, ne znam šta je ovo. Da vidimo, brate, vidiš ljudi, slomljen tablet, ono, dobar kvalitet, brate, rezolucija 0, tablet izlomljen, ono, bacio ga o zid kad sam ga ubio. Ne verujem da me on ubio svaki put, vjerojatno se je njega neko ubio. Samo se lik triggerao i razbio tablet o zid. Ne znam šta je ovo. možda se lik kako to. Da, lik šap ubio bi samo da razbije tablet, ono, to obere konačno. I šta je najgore, on uzme telefon ili neku lošu kameru i snima svoj slomljeni tablet. Ljudi, to je IQ veći nego ona, ogroman IQ. Bolje da snimaš sa tabletom telefon bukvalno nego snimaš tvoj tablet. Neko ostio komentar, ali te rešio on odmah lajkuje na hype-u, si neko ostio komentar, on se odmah hype-uje. Čak i da je hej komentar dobit će like. I da vidimo sad će ovdje, ja sam ga vjerojatno ubio. Ajde vidimo, evo ga, je li to on? Jesam, evo ga, znači ne ubio mene svaki put, ubijem ja njega i... Znači ovo je možda već drugi put jer nema baš smisla sad da ja njega... Zapravo, ima smisla, možda je samo ubio sam ga, onda razbio tablet i onda pogleda replay kao da se uteši, barem će dobiti 10 pregleda ako snimim Sinija. I onda je opet snimio na tom tabletu. Ovo je... Čuj, ljudi, ja sam čak i rekao. Ne gubi se mali. Tipo Olik ima YouTube kanal, gubi se snima. Ćao ljudi! Ja kažem, tipo Olik ima YouTube kanal i govorim ćao ljudi! I ovaj lik je mislim da skrenu sme. Da čujemo. Ne gubi se mali. Tipo Olik ima YouTube kanal, gubi se snima. Ćao ljudi! Volim da igram Fortnite. Ovaj se nasmeo, a neka kidara, znači kidara neka. Znači, neki cringe kid pokušaj da nas ubije, ali naravno nije uspeo. Naravno nije uspeo. Da, tako da. Ali Stvarno ima, ne znam ni kako sam znao, bukvalno sam lupio. Ali da ljudi, znači... Lik, ja sam njega ubio, razbio tablet i onda uzeo tablet i opet snimio samo da se uteši malo, tako da... Ovo ljudi stvarno, ja mislim da ovaj lik ima veći IQ od Nikola Tesla, realno. Ovaj tablet. Ili razbio tablet od smeha. Da, ne verujem baš da je od smeha, pre je bilo od rage-a. Jer ga baš izrazbio onako na 5 mjesta, ko da ga kamenjem gađa, ono nije mu pao na pod samo. I eto ga. Znači, eto ide grifer. Ovo je većina grifera, verujem da su ovakvi, ovi koji ne grifaju naravno, hvala vam što ste normalni. Ovi koji grifaju, stvarno ono, ako želite pažnju, postoje bolji način. I samo budite dobar grifer, mnogo bolje biti dobar grifer nego loš grifer. Ne dobar grifer, nego možda... Ne pomažu samo. To jest ne dobar grifer, dobar stream sniper. Da, stream sniper koji pomaže. Idemo ovdje još samo da pogledamo ovaj posljednji klip, šta je ovdje rekao. Ovo je stream. Stream, ali ovdje mislim da čak možda ne priča, ne čujem ništa. Idemo će ovdje izgrifati, vidimo da li će ovdje grifati. Možda ovaj lik samo grifuje onako tipa utorkom i petkom, samo to mu je radni dan grifanja, a ovo ostalo kao možda chilla.
Onako igra normalno, vidite, uzo gun league, znači spreman za grifanje. Grif on, šta god daje, grifa, buildere, grifa, skrivače, grifa, fast show. Da. Sveli grifa, opet rezolucija, ono. 720, a muknom po... Nije baš dobro kombo. Da, nije baš ni lep kombo, toliko vidio sam ga 500 puta. Ali vrać će izgrifati. Šta je ovo sad, sam ga ubio ili šta da sam? Neko njega ubio! Neko, mislim sam ga ubio. Koga je ubio? Neko bacio, možda drugi grifer došao. Šta se desilo, ne znam. Kako on umro? Vili sami da je umro ako posle. Ubio sam ga, vratno me bio loš kombo, realno mislim da je to možda, čakaj, ajde vidimo. Opa. Grifer ubio grifera, pa ovdje nešto najjače, neki drugi grifer. Neki drugi grifer došao i ubio ovog. Vidi, ovaj isto ima kanal. Invictus, Mićo i taj dvijema. Ovo mi jedno iznešto kad sam ukucu Mićo je to tako da ne znam dalje ovo. A ovaj lik igra Zulo, nije postavio ni jedan video 2 godine. Ne verujem da je ovo, ali eto ljudi, nekad čak desi na griferu ubije grifera. I onda on taj lik zna kako je zapravo biti izgrifan. Vjerojatno on sad ređe, vjerojatno je bio sreć kao to bre, neko mi izgrifao to bre. Nego vjerojatno bio kao what the fuck brate, ali ovo sranjaka mu ubio, a on isto te nekako dobije, razumete? On vjerojatno da sam krenuo da ga ocenjem, da je ušao sa mnom u boks, vjerojatno mi krenuo me puca, ali naravno ubio bi ga jer ima pištolj. Ali da, znači, eto ljudi ko mene grifa, eto ljudi ko uništava live-ove. Ja mislim da bi se ovako krenuo kao jel dobro kombo, i onda ovako pištolj njegu pupu. Ajde vidimo dalje, možda još malo grifo. Ok, izgleda da pravi kombo, znači lik pokušava, ali dalje grif, ne kontam to. Neko napravi dobar kombo, prođe u finale i onda grifa. Stoji u lobiju 5 sati. Bukvalno 43 minuta lik stoji u lobiju, menja skinove, gleda skinove i na kraju isključuje snimanje, ok. Nikom u chat nije došao, ni ne čudim jer ovako sranja live stream, znači evo, jedan lik došao Uroš, ajde, znači to mu je neki drugi iz real life-a. Znači niko ne gleda, niko ne podržava, samo hoće malo pažnje da i grifa i eto sad je dobio. Vjerojatno nije pažnja koju je želeo, ali pažnja je pažnja, tako da, eto ljudi. Grifer ko nas grifa, seri grifer ko nas grifa. Grifer neki kid, odlučio da stavi na YouTube da se hvali, ne znam nija šta. Tako da ljudi, to je bilo sada klip, stvarno sam da živo, da ja stavim lupite like, subscribe, ključite to zvonce i također idite na Tips and Tricks kanal i lupite ljudi tamo subscribe i like. Znači ovaj video Frenzy Farm izazov, obvezno ljudi to pogledajte. I da ogledajte promo ljudi, barem do 3000 lajkova. Znači lupite tamo like i dalje ljudi, još jednom imate bratski kanal u opisu, 27 na Instagramu. Ljudi to je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu i poz.